Alhamdulillah Rabbul Izzati sabda Nabi bankan ulama sengkirahana ulama sufi dum umat Nabi tetap lam dosa. Alhamdulillah Rabbul Izzati sabda Nabi bankan ulama sengkirahana ulama sufi dum umat Nabi tetap lam dosa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah, Muhammadar Rasulullah. Dengarlah kisah khabaran sufi labuhan hajitan ulama di sinan makam Syekh Mudawali yang amat sufi lagi mulia. Dengarlah kisah khabaran sufi labuhan hajitan ulama di sinan makam Syekh Mudawali yang amat sufi lagi mulia. Batun 17 gopnyan kalahe kemaka tale batun 60 bak bulan Syawal poh 2 hari 9 hari uras Selasa. Batun 17 gopnyan kalahe kemaka tale batun 60 bak bulan Syawal poh 2 hari 9 hari uras Selasa. Gomnyan ka sakit trip kawi baladum gompri mulumba-lumba mejanjan darang lamba badile sayang bukan le abu ya kita. Gomnyan ka sakit trip kawi baladum gompri mulumba-lumba mejanjan darang lamba badile sayang bukan le abu ya kita. Tetap lamku batu rohani tubuh jasmani pimpin santrinya. Mudah-mudahan Syekh Mudawali bersama Nabi dalam syurga. Tetap lamku batu rohani tubuh jasmani pimpin santrinya. Mudah-mudahan Syekh Mudawali bersama Nabi dalam syurga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la